Welcome back. The farmers whose farms were destroyed due to storm in April 2014 will be compensated before the end of August. Chief Minister Manohar Parrikar assured the Assembly on Friday. Opposition leader Pratap Singh Rane had moved private members' resolution demanding immediate measures to compensate the farmers. Government should take immediate measures to pay the compensation to the farmers in the state whose farms have been destroyed or damaged due to the storm that took place in the month of April 2014. There are still some cases pending. Some have received, some have been sanctioned this compensation, while others have not received, especially people who had grown banana trees in my constituency and other places. जवळ 30 लाखाचे डॅमेज घराचेर पडलेले हांकां रोखड्योच पावयल्यो डिझास्टर मॅनेजमेंट फंडांच्यान 669 केसी एकूण आशिल्ल्यो तातल्यो 626 केसी एसेस केल्या 297 केसी आमी पे केल्यो 329 बॅलन्स आहा त्या 329 पैकी 282 केसी ह्यो 70च्यो 10/7/2014 रोजी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान पावल्यो साधारण म्हाका दिसता 15 तारखे भितर तांकां पेमेंट मेळटलें 70च्या हाका 297 22,48,109 रुपया आमी दिले उरलेल्यांचे पयशे चडूच जाले ऑगस्ट 10 पर्यंत चवथी पयलीं हांव हें करता एक कॉन्ट्री 10-15 बी उरत एका सापूच डिफिकल्ट आसा जाल्यार. Marga municipality is all set to commence its door-to-door garbage collection drive from 2nd August. Deputy CM Francis D'Souza will launch the drive. Municipality will provide all the households with 2 dustbins for wet and dry garbage. Each house will be nominally charged for the waste collection service. जेन्ना आमी फाल्यां 1 तारखेक कॉमर्स करता आमचे सगळे लेबर आमचे न्यू आसतले आनी तातूंत आमचे जावं आमच्या लेबरांचे खंय चुकला जाल्यार तुमी आमच्या नोकरे मुखार हाडपा लागून आनी तशें आमी कितें दिता हे आमचे लेबर सगळे न्यू आसतले ताका लागून जायते अडचण येतले एक एक फ्लॅटांनी बी जायते भाशेन तरेचे आमचे कावज घडले आनी ते हितून आमच्या लेबरांकूय ब्लेम बी जावपाक जायना ताका लागून कितें सगळ्यांना अंडरस्टँड जावपाक जाय. 2 बिनाची मेळटली काळी आनी ग्रीन तांबडी सॉरी पांचवी काळी जी आसा तातूंत ड्राय वेस्ट घालपाचें आनी ग्रीन जी आसा तातूंत वेट वेस्ट वतलें तेन्ना ह्या बायलांनी गृहिणींनी कितें करपाचें न चुकता मिक्स करनासतना वेगळे वेगळे सारके जर मांडत बी त्या बिनांनी जाल्यार आमकां चड बरें मेळटलें. हांव तांचे कडेन प्लीज रिक्वेस्ट करता की तांणी मिक्स गार्बेज मातशें जाता तितलें दिवपाचें बंद करचें वेगळे वेगळे दिवचे ड्राय आनी वेट वेगळे वेगळे बिनांनी घालून आमच्या लेबरा कडेन दिवचे. Pednekar Jewellers are in Goa with its exquisite jewellery. The Mumbai-based jewellers have a variety of antique and specially designed gold ornaments. Pednekar jewellery is on display till Monday. इकडच्या लोकांना फॅन्सी म्हणजे आता भरपूर ज्वेलरीचं नॉलेज इकडच्या लोकांना आहे आणि खूप ज्वेलरी घालतात त्यामुळे सगळ्यांना असं जे नवीन ट्रेंड्स काय आहेत किंवा नवीन फॅशन काय आहे याच्याबद्दल लोकांना इथे खूप नॉलेज आहे आणि म्हणून आम्ही इथे जी ज्वेलरी आणतो ती सगळी नवीन ट्रेंडची आणतो कारण ट्रॅडिशनल पण असतंच ट्रॅडिशनल पण आहेच पण त्याचबरोबर काही कुंदनच्या वस्तू आहेत डायमंड्समध्ये आहेत काही मोती पोळ्यांमध्ये व्हरायटी आहेत किंवा रुबी एमरल्ड्सच्या दागिन्यांमध्ये काही कलेक्शन आहे तर हे सगळ्या गोष्टी आम्ही मुद्दामून ठेवतो की इकडच्या लोकांना खूप नवीन ट्रेंड्स जास्त आवडतात. गोंयकार सगळे भांगराचे पिशे आणि तांकां जर क्वॉलिटी आसा आणि त्यांचे नाव इतके वर्सां 50 वर्सांचे आसा त्या खातीर डेफिनेटली हो धंदो जो आसा तो गोंयांत सुद्दां बऱ्यापैकी स्थापन जावपाक म्हणजे घट्ट जावपाक मातूय वेळ लागचो ना. Let's take a short break. Stay tuned.